Ke a le dumedisa bana ka lebitso le letle la Morena Jesu. Lebitso la ka ke Ntate Moreebele Thapa, mme ke tlo tla ke le etsetsa thuto ya lona e bohlokwahadi bakeng sa lona ba tle ba bohile ditaba tsena marangrang, mme Morena a le etse hantle haholo bana ba ka, ho ba le bohlokwahadi. Phuthang metswalle ya lona kaofela hee, le tlo tla le shebella ditaba tsena tse molemo ka nako ena e ikgethang ya lona. Le phomotse mahae moo, le shebile ditaba tsena le le hona teng. Mohlomong le ntse le itokisetsa ho ya kerekeng, kapa ha le a ya ka mabaka a itseng ao Ntate Modimo yena a tsebang a bile a utlwisisang. Jwale ke tlo le etsa thuto hee, ke batla hore ke le etsetse thapelo ha re rapeleng hee bana ba ka. Ntate Modimo re a leboha hoseng wa kajeno, o mosa, o lerato, o lereko, ha hona Modimo o tshwanang le wena. Ntate wa rona o Ntate a motle, o lerato Ntate, o re leballa ka tsela e hlollang. Ke rona bana re le bana, re kopa hore hlohonolofatse ka tsela eo o re tsebelang ka teng bohloking ba rona e mong le mong, lapeng, sekolong, kae kapa kae. Ntate o tseba ditabatabelo tsa dipelo tsa bona, e tlo tlisa Ntate. Re a leboha hobane o so arabile thapelo ena ka lebitso la Morena Jesu, amen. Jwale hee metswallenyana ya ka, ke tlo tla ke le etsa thuto e hlahang bukeng ya bobedi ya Marena, kgaolo ya 5 ho tloha ka temana ya 1 ho isa ka temana ya 3. Buka ena bobedi ya Marena, kgaolo ena ya 5 ke e buang ka Ntate eo thweng Naamane. Ntate eno thweng Naamane ho thwe o ena le lepera. Lepera e be le lefu le bohloko ka ho fetisisa. E re ke bala ditaba tsena tsa teng hee, e le hore re tle ha re bua ke be ke badile ditaba tsena. Jwale ho thwe Naamane molaodi wa makgotla a Syria e be le motho e moholo pela monga hae. O ne a roriswa hobane Jehova o ne a pholositse Syria ka yena. Empa monna eo ya matla ya bohale e ne e le molepera. Mohlomong Ba-Syria ba ne ba futuhile ka dihlopha, ba ne ba thopile morwetsana naheng ya Israel, ya eba lekgabunyane la mosadi wa Naamane. Eo a re ho mofumahadi wa hae, hoja mongaka a ka itlhahisa ho moprofeta ya leng Samaria, a ba ka mo fodisa lepera la hae. Lepera lena e ne le lefu le bohloko ka ho fetisisa. Lefu leo ditsebe tsena, ha o re tsebe se wela fatshe, ha o re nkwe se wela fatshe, ha o re seledwi se wela fatshe, molomo o se wela fatshe, motho ha ba mosweu a re twa e ka lehlwa, ha ebile a le tseba lehlwa. A ba mosweu e ka o phofu e tshweu, a ba mosweu twa. A le bohloko mmele kaofela, ke lepera, mme ne le qeta motho letsatsi le tjhabang le le dikelang. Jwale ausinyana ke enwa, morwetsana ke enwa, mohlomong a ntsa lekana le lona, a ka ba bolemo di 12 kapa mohlomong ka hodimonyana. Ausi enwa ke a jwetsa mme ya mo sebeletsang, e leng mme Mrs Naamane. Jwale hore Mrs Naamane, haeba Ntate Naamane a ka ya Samaria, a ka fumana thuso, hobane thuso e teng Samaria mane. Ke ngwanenwa a lekanang le lona metswallenyana ya ka, a fetisa ditaba tse molemo. Lentswe la Ntate Modimo le re, bana, mmuso wa mahodimo o jwalo, ke wa ba jwalo ka bona. E le hore le bohlokwahadi ba ratuwa mosebetsing wa Ntate Modimo. Ka hona ke batla ho le kgothatsa hore e mong le mong wa lona
a etse sohle ho bona hore o fetisa ditaba tse molemo. Yaba Mrs Namane o bolella Ntate Namane ditaba tsena. Ntate Namane ka nnete a etsa ka matla hore ho fetiswe molaetsa wa hore wa ya Samaria, wa ya phekong, wa ya thusong. Mme qetellong ya maqetello Ntate Namane o ile a fumana thuso. Thuso ekare ke a mmona ha a fihla hae a phetse hantle, a hlwekile mmele kaofela, a se a sa kule, ho so sena stress sa ntho e mo jang mmeleng ebileng e se bile e mo ja le ka hloohong. A fihla a ka ngwana enwa a nna sebetsa lapeng a thabile, a re ngwanaka ke a leboha ka seo Ntate Modimo a o sebeditseng ka sona, o ntsebisitse ditaba tse molemo. O entse hore bophelo ba ka bo nne bo fela letsatsi le tjhabang le dikelang ebe bo lopolohile. Ntadime hona tjena, ya ba lapa le thabile ka lebaka la seo ngwanenwa a monyane a se entseng. Phahamisang matsoho hee, ke batla ho bona ba reng le rona re batla ho hasa ya Fankgedi. Ka thuso ya Ntate Jesu le rona re batla ho hasa ditaba tse molemo. Ke kopa ho bona matsoho a rona hee. Phahamisa, ke a le bona, ke a le bona, ke a le bona, ke a le bona. Phahamisa matsoho, ke a le bona ke lona ba. Le tlo isa ditaba tse molemo le lona akere? Batho ba kula nameng, ba kula moyeng. Mme ba hloka batho be ka lona tje ba ka fihlang ba re fela thuso e teng ho Morena Jesu. Morena Jesu a le etse hantle bana ba ka. Le tlo kgona, le tlo e etsa nthwena ka Kreste ya re fang matla. Hobane Bebele e re nka etsa tsohle ka Kreste ya mpha matla. O tlo fa matla le wena ngwanaka, motswallenyana wa ka ya ratehang. Ntate Jesu a le etse hantle hee. Ha re kwaleng ditaba tsena tse molemo ka thapelo. Ntate Modimo, bana ke bana ba ithutile ditaba tse molemo. Wena a fanang matla ho bohle, lentswe la hao le re ba batjha ba kgathala, dikwankotla di ya wa, empa ba itshepetseng Jehova ba bona matla a matjha, ba tsamaya ba fokole, ba matha ba kgathale. Ba fe matla ke hona ntate, itlotlise. O tlo tla o etsa hore e be bahale ba lentswe la hao. Ke bana ba phahamise matsoho ba re re batla ho hasa ya Fankgedi ya hao Ntate Jesu. Ba hlohonolofatse ntate, itlotlise ka lebitso la Morena Jesu. Amen.